خود مزنه و هجای شکریه پسنای رومتیه چمکی ام بوی دژین به دایناوی دژین اف چکو دورامه هیه جمع گرتی هر تشت جه خوده دایه گاوا خوده معرف خلقاند ام زانند او معرف پیشند که آدم بو او خوده ناس بو گلک ملت بسنی خوددن بونا شاشه بونا خرابیه مثلا دوی ام هیتانوسن که یانجی ام هیتانوس بونه بله قال باوی وانی چادوی نافبریه هیتانوس بونه لی قال باوی می سرکه سری دا خود ناس بونه سری دا هیتانوسی تو نبیه باشه مروش خود شاش بونه خالف نچونه بونه هیتانوس گوتنه که قال باوی هیجا هیه قیمت گران هیه که دا آد روزگه چاخه وان کساند که یک و نو مرد کنیان زوجن دویجن گل خود ناسیبن اف خبر راسته کنه لی شیرته که مزنه که رد ده پیشا مرو مرو خودی خود ناسب که گل خود ناسب که بینا خاش بینا خودی که جیبه demek است خازم و را بخونم که سرحات آدم پیشدا چاوابو او چه سوز خوده موا گریده هی به ابراهیم خلیل بونا ابراهیم خوده دوی هجایه حساب دوی اسمام خوده شبوی ایمان های باوری هاوی demek چاق سری دا خوده مرف افراندن آها نویساره مثلا کتاب دست ببونه سر 50 رضا یکی دست دخونم و اوه کتاب ضرورت آدم و روژا خود مرف افراند به نگار آخوا او چه کرن و او نیرو می افراندن و داد روزگه لوان کر باشه دومایت کد بجم آدم 130 سالان جید و میناوی به نگار آوی کرک جیبو و ناوی دانی ست روژن جین آدم پی بوینا ست را 8 سال بون و جوی کرو قیس بون هم روژن جین آدم نست 30 سال بون او مر ست 5 سالان جید و انوش جیبو ست پی بوینا انوش را 807 سالان جید و کرو قیس جوی بون همه روژن جینا ست نست 12 سال بون او مر انوش 9 سالان جید و قینان جوی بون انوش پی بوینا قینان را 815 سالان جید و کرو قیس جوی بون همه روژن جینا انوش نست 5 سال بون او مر قینان 7 سالان جید و محالیل جوی بون قینان پی بوینا محالیل را 8 سالان جید و کرو قیس جوی بون همون روژن جینا قینان نست 10 سال بون او مر محالیل 65 سال جید و یارد جوی بون محالیل پی بوینا و یارد را 83 سالان جید و کرو قیس جوی بون از دیده حتی آخری نخونم اصلا سرحات بوینا ذرات آدم تی حتی ننبی ایدی هون دنه بو بار ما نه مالا خوا سه کرنوی سه بوکنوی و خلفتاوی demek kal ki ne metuşala bu metuşala ra lameh bu lameh ra ne bu demek çıt dert serhati hinek dibejim belki gelek sal derbaz bu ne serhatin Biblia'yı ki zana çıkası raste dev hatiye hatta giştiye ne hatta giştiye İbrahim Khalil belki hatiye guhastne چام خواند دیدی سال همویا نخواند نست 800 چند نست چند سال دمان demek çok hem dخونن دنرن kalkin ne nebi که نامده ناسکیه به وی ناوی kalkin ne nebi 253 سالا آدم دیدیه تبی آدم رابیه رنشتیه جو آدم بیستیه لی باوه نه 5-6 سالان
آدم دیتیه. demek اصلا درته که نه جوان مروا خبر راستی بیسته خبر سرحات افراندنا مرو یعنی سرحات سردن قومی هگر گناه کرن به هرگر جباغ آدان در کتن به اشکال که خوش باوی خوابی هست وان جی عصایی چاد خود جا اینی جا آدم بیست بون او خبر او سرحاتی بیشتری باوی نه نبی بیشتری کار که نه نبی اصلا هبون هزارا مرف مثلا آب بون برای کالک بون یانده بون پیرک بون گله کنش آدم سرحاتی بیست بو demek هزار مرفین شهده هبون که وان خاخا آدم همه سرحاتی بیست بو اون نش جوان بیست بو demek مرفی که بر ناوا آدم و نه نبی اصلا چاخ سرحاتی دیدی که حتی ابراهیم خلیل ام دنیرن که ابراهیم خلیل 6 سالی نه دیتیه 6 سالی بویه باشه نه مریه اصلا جی ابراهیم خلیل 10 سالا کره نه دیتیه demek او خبرین که نه عصایی جکال باوی خواه بیستو او این که آدم دیتنه ابراهیم خلیل جی خودش دوی نه نبیده به demek اصلا دست باوا دا باوی که نمرنه وان اف گلی هفرا گوتیا در بازی هف کرنه بره جهانی بو مثلا نه دور دیتنوک هبون نه رازو هبون نه روزنامه هبون رودنشتن وقت خواه الهی که خدا ناست کرن تمیا خدا اف بو هون گرک سرات راسته در بازی کن در بازی کن اف تمی آدم جستان بو نه جستان بو هم خاخا ابراهیم خلیل جیش خدا استاند بو demek اف سرهاتی سالا سدا سالا وکلی نه حتنا حتی ابراهیم خلیل جسا کره خا هینکر نویه ابراهیم خلیل خاخا ابراهیم دیدن راست موسی کتبا خدا وکلان دیه لیاوی بروان کتبا گرته یک و هبونه ایدی نه کتب مزن بونه جی همه آقاسی جا آدم گرته حتی موسی گلک سرحات درجینه کی جان اوی خواه جا زرات ابراهیم بیسته بو جا ابراهیم جا نه نبی زرات نه نبی بیسته بو جا بوی وی اگه هم دنیرم که اف سرحات همه خودش دوی وان مروان هاتنه هلدانه و نویساره ینگو خواه شهده سرحاتی بونه شهده کره خوده بونه وان کره خوده به چاوی خود دیتنه demek هم دنیرن که سری دا ذرات راستیه ذرات گره خوده دا همو خوده ناس بونه او وان او خوده ناس در بازی هفدو کریه لی صد حیف هینا نمرود دا گلک معرف هاتنه گوهاست نپینو نبی را خوده دید که ناوا مروان دا گلک چون بونه هیتانوس سر خوده ناسی نمان نوا مروا دا دیسا چاوا هنگی اوید گوت می یکی راست دید نه نبی مالا نه نبی اصلا جو خدا دید ابراهیم راست لی راست پیشن مرمن دنجی هبون لی خدا ابراهیم هل بجارد که قرار خواب بوی بینه سری چا بجا رزگار کرده دنیای رزگار کرده مروان ایسا نورانی ذرات ابراهیم بینه دنیای که همو ملتان به ذرات ابراهیم خلیل وگرنه بر بخواه جه هیتانوسی وگرنه جه بوی اگه ام شن بکن که ام خارد بشن هیتانوس راست ناوی مخراف بیه هیتانوس بیه لی خوده ام جوی ناوی آزا کنه نه ام خود ناس همو کس که خود ناسی بگره چا دعای کال باوا ده هات یا گوتنه که گل خود ناسی بند demek کتابا دست به بونه سر 12 رضا یکی دا ایدیته کار خودان دوماید به مگود حتی ابراهیم هنگ ابراهیم جینی بو ناوی ابراهیم بو لیکن خدا را مشیا ناوی خدا گاست کرد ابراهیم
چا باوی ملتا باوی جماعتا demek aha nivîsare Xudan gote İbrahim rabe ji erdê xwe ji nava pismamtiya xwe û ji mala bavê xwe derkeve û here wî erdê ku ez ê nîşanî te bikim ez ê ji te cemaateke mezin derxim dua dirozger li te bikim û nav û dengê te bilind kim û tê dirozgerkerê bî û Xudan dûmayetiye dibêje ez ê dua dirozgan wan bikim yên ku dua dirozger li te dikin û nifiran li wan bikim yên ku nifiran li te dikin û bi te wê dua dirozger li her miletên dinyayê bibe demek Xudan hilbijart İbrahim ku bi İbrahim dua dirozgê xwe aşkere kir lê Xudan îsa jî got yê ew kesên heta niha jî hestî İbrahim xelî tune lê nişkê ve yek boy navê İbrahim tiştekî qenc bêje yan xirab bêje Xuda necab dar Xudan got ne eseye wekî meriv zêndî ve paşê dua dirozger wî bikî yan jî nifiran li wan bikîn lê Xudan got yê dua dirozger te bike İbrahim îsa jî ez ê dua dirozgan li wî bikim lê yê nifira te bikin ez ji nifira wî bikim belkî yek niha hestî İbrahim ne ser dinyayê lê heye ezmên de ye cenetê de ye belkî yek niha bêje nifirekî İbrahim bike çima habû çima hakir ji bêfehmiya xwe Xwedê divê nifirê bê ser wî merivî yê nifira İbrahim dike lê tiştekî din jî paşê axiriyê got û bi te wê dua dirozger li her miletên dinyayê bibe demek meremê Xwedê çi bû Xwedê xweş nedat ku meriv bûne hêthanos meriv ji Xwedê dûr ketine ji temiyê adem ji kurê adem neviyê adem ji temiyê bavê nû kalkê nû ji temiyê nû dûr ketine lê Xwedê dixwast bi xwedînasê xwe bi xulamê xwe guhdar İbrahim û bi ziretên wî hemû dinya vegeranda dîsa berbixwe ji şaşiyê derxista ji bo wê yekê divê bi te wê dua dirozger li her miletên dinyayê bibe demek ji wan mileta yek jî em em Kurd jî dikevne nava wî sozî heskî Kurdê misilman bin yan êzdî bin kê çi heye bira vegerin ber bi İsa ber bi Xwedê demek Xudan çi dibêje soz da ev soz ne tenê gihîşte İbrahim û ziretê wî lê her miletên dinyayê hemî em zanin Xuda karê xwe bona wî merivî dike yê razî ye tev yê qebûl dike hildide gotina Xwedê mesela nivîsar e Bîblayê de hestî Xwedê gelek zor e gelek mezin e lê ew bi rezediliya cemaatê bi rezediliya merivan bi destûrî wan dikeve nava mala wan yan karê wan ku alî wan bike lê heger yek naxwaze Xwedê bi destê zorê wî nake Xwedê nas ne jî vê rem kerema sozdayî tîne ser wî yekî meriv tevî Xwedê qayl be ku bistîne demek em dikevne nava wî sozî îsa ji kitêba mizgîniyê de İncîlê de aha nivîsar e kaeza Pawlosê şandî xulamê Xwedê hilbijartiye Xwedê Galatiya serê sê rêza şeşa niha da aha nivîsar e nivîsar e ew îdî wek 2000 sal pey İbrahim re ev îdî hatiye nivîsarê berî me jî dibe îdî 2000 sal dibe bona İbrahim Xelîl bona İbrahim aha nivîsar e İbrahim baweriya xwe Xwedê anî û ew yek ji re rastî hate hesabê awa hûn bizanbin yên ku bawer dikin ew in lawên İbrahim hê pêş da nivîsarê dabû kifşê ku Xwedê wê bi baweriyê hêthanosan rast hesab bike dabû İbrahim
خدا زوما مزگین دابو ابراهیم گوته بو بته او دعا دروزگه لهر ملت دنیای ببه اوا اوین که باور دکن دعا دروزگه لوان تکرنه تاوی ابراهیم باورمند جی که دن پاولوس دیساد به نکو اون لاوین ابراهیم ینکو شقالبش بدنی دنی کتنه جانیاوی دنی کتنه بر خود او دن حساب لاوین ابراهیم ینکو ریچا باوریا ابراهیم داده چن ریا باوریا ابراهیم داده چن جبوی یکی بر خود حساب که باو باوریه ابراهیم ساته حساب همو ملتان که که باوری خود دینه او تاوی ابراهیم دبنه خواهی پار سوز خوده و خواهی که demek dem hatiye giyişte seri وقت که هم جهر ریان دست خواب بکشن و گرنه بر بخوده تنه کتاب عیسی نورانی دا گناه آفوبون هیه به قربان پیروز که خواه همه عیسی مسیحه راه پیروز تنه سروان مروان ین که عیسی قبول دکن به راه پیروز تنه و مرف تنه نخوام تنه اب اثباتی که آشکره به ویه که خدا آن داده کفشه اوه ایمان یان آوا گوتی باوریا دلی من رزگاری به انجیل عیسی به سوز خودیه که خدا هی دم آدم دا هی دم نوح دا ابراهیم خلیل دا او مزگینی سوز دا بود خدا گوته آدم گاوا گناه کرد وی تاوی کلفت آخوا راست فیکی خارن کی جان نه دستور بو بخارانا لی خدا گمان جیدا چه گوت جه کلفته زرت اگوی ببه گرگ ببه یک و سر زیا گرکی بحنجرینه سر وی معری بحنجرینه یه اوی که سر سری دا مرف خاپاند و اف قضی و ایشو کنه سر تورا مرفان کتاب آشکار کرد و او زیای پیشن او ماره پیشن که آدم خاپاند او شیطان بود لی خدا ایرو دبی از گناه نزانتیا و دباخشینم یه زانه بوش دباخشینم اگر هون قربان آفو کرنه قبول کن هلدن قربان آفو کرنه هلدن یک همه خاخا عیسی مسیحه برای خدا دعا دروزگه و بکه همه دیس راستی هفته بین بونا رم کرم و سوز خدا هکور و را بیشن خدا و خواهی بکه